Dalam sabang hadis sabda Nabi dengan akhir kamu penyata dan peraya lahiran Nabi sajanan Nabi dalam syurga dan peraya lahiran Nabi sajanan Nabi dalam syurga tak baca zikir serta berzanji lantunan doa tanya iringi mudah-mudahan rahmat bergebi ke ayah ummi tanya semua sallallahu wasallam ala nabi sayyidina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Raya balasan sayang tim kerja menan gepegah oleh ulama orang yang soleh dengan syuhada lam padang masyar sajan serta orang yang soleh dengan syuhada lam padang masyar sajan serta sallallahu wasallam ala nabi sayyidina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina.